Too much GH. We did that say Japan. A break PM Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko son show mo. No anybody debia. Madam, I say love you. Mamo akwa bashonko ediba too much GH. So munya ba muso for Nanama Usia any na sabre training issues abeto jano. Elebusia for Mompele na me fan somo. Ewo eye video so it was for me call and seminal esono video be abeto that is a video no a man for my emu asori akaseti apase wedie eni ni kwanu en se fatakra se onipa bia de ne be fa sa ekwan no eso na video yi en sheda enye Ghana ye man mu ensem anase wo man mu nipa na ta se ye di ni sa nyamrasem a ekoso e wo video na so di nyam no se wakoye bini na wakoye nipa tuntum na ta se akaye nnuan mo bi before dia na ta se akaye hankasa enum bi na video we ye video a efi Uganda man emu ata se wo ba pa na ta se ya chi na se e wo fom ata se enyo bia se abanbofo ko a police fo na ta se wo mo chi na se e wo fom na ni nya ne se wo mo e ba se wo mba be chi no arrest yi ebi na se buta ya ta chire wa yenti o mbeche ne de womo anhweda amfa ntu dwa na so according to speculations and say reporter edi video no echi beta bonten ene se wo ba yi te se wo ba bare fat se ni di edi Barbara Itongu Kagunlanyi a wo ye nwumtini eni ebiemu so no amanyoni Bobby Wine na yere te se amanyo obi a ogina edi upper president ni kunu obi a ogina edi upper president Uganda mind matter say enche bia wo mo ebeto aba se engofo ebeto no so aba na astu de enti abuta enti enam so ema police for call ni wo so wo mo kochi no na enu nti ne ba edina nanim na tese wo mo elche na so fom tese wo mo edwane naked kra na deja to abontim na according to reason wo mo kira wo mo se ni kunu no gina edi apre mampeni tina bia no ewo man ni mu no enu betimi aka ho bia san se mampeni a woto so no ani di edi president Yoweri Museveni no wat oyo bia watna so achepa chese efi 1986 ene wedi wo mampeni ewo Uganda man ni mu na afei na tese democracy akoye amemu a wiase man awodo ade atumu ni ntina tese wonu so enya akonya wo begina ye nikunu Bobby Wine no so enya akonya wo begina for presidential post ni bi nti enkofo kire se no na ahye mampeni a wotesu na bufa enam so ma wasoma political artists wo mo akọ so wo mo koche na ire a womo de no efa such harassment na ebusafo send na mobeti de America no atinti yenko video no emna de ba de wo mu bia no so no me de aka ho e de asomu Wait, Pastor, you can't touch me. 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 Stop it! You want you got me. But you're not gonna get me. You're beating me. You're beating me. This is for the government. Is it supposed to touch me? Is it supposed to touch me? Is the gun supposed to touch me? Is the gun supposed to touch me? And why are you using it to touch me? Sarah, hold the woman. Get my money. You, is it what? Get my money. You can't know it. Get my money. Why? Nituba kama woje nyumara. Mwenda tumtira. Ni batu yambe to muronde motoka tumtwa yatikoreki. Muronde motoka tumte mutwa yatiko tujiye. Na sana meka na pepepe no ene ensema ekoso video no show oba wodafo a ye twe na se na tese memma police fo na no so atese wo mfa ho class na deje guzo na tese ntuma egu nche kwampo mewe ape no ho sa arrest de well form ene ye betu no nti na no de ye tena na ye de ne kwose na emra kwan so etie but se wodafo na tese ne ho eda deja no wo mo hwe na tese wo munye bibia mo no na amanfo dodo na kasa etia na Ghana for ma so ya be kasa etia no wo mu hu ni se sa adie we a ekoso no
say eye amemu eye kebi ma min kebi amemu ate say ebi man awodo edi atum na say no kra because senka ye ade ye adwuma e wo mo man mu a sabre wo mo hyehyɛ abato on the 14th of January mo koto aba enkeni ho kwan se wo bi krampo a wo gina for a year residential seat no na te say ne yere ye didn't befa such a harassment no na no krampo no e patche say ye feedi on that cry at discredit no say na be ya enungwase a ne yere e de fam krampo e ba ne po say wo gina po na te say ye to no so aba ma na di nkunim krampo no wo gina krampo e be ye ade e be ye how e de ma na memu mu say kofa kra be chiche ne yere say wo krampo ya wade jada abonta ma ye hu bi ntina te say enja kwa mu kra ntina police for anama o mutu yo mo de wo ba no efem no na eni wo kwan so ebi so ka say oba no so akwet said no no hwe ne ne ye anana woda ne suban woda ne di e wo video ma ata no so no resist arrest na ye kwakwachi na mpu asem e wo ma say uni te say omo dina so wo mo e be chi no eni mu krampa say wo ye nipa na say wo nyantia say e de amra kwai wo honum so wo mo de wo na wo ma fa kwai pa so a obetimi de mra kro na edi wo mo nti so wono so resist arrest obetimi ba say no enenam so e ma police for no so wo mo du wo adwuma so na wo mo pese wo mo nchine ko na otis wo mo gina ho e hye e ma tese no ho pa ya wo mo e twe na se e wo for ba ni nie mu no say ye papa nya papa o meja e de ma wo nso a wo hwe say wo so do wa je nchire e be so me e wo ye comment section na ebiem so no a share video on all the social media platform na ebiem so no wa follow ye our Instagram here Twitter handle so @TumaGH_, Facebook so @TumaGH na ama owusu a ene me nyame ya aduma be di ehia bi makramu. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura